IT sektor je grana u velikom usponu i u velikom usponu ne samo u Evropi ili u svetu, nego i u Srbiji. To imamo priliku da vidimo svaki dan kroz medije i moje mišljenje je da treba pružiti šansu i omogućiti razvoj IT sektora i u Pirotu. Ovih dana razgovaramo sa ljudima koji poznaju tu oblast, šta je to i kako to unaprediti poslovni ambijent za razvoj IT sektora u Pirotu. Mi ćemo u 2018. godini izraditi jednu strategiju za razvoj IT sektora sa akcionim planom. Želimo da poboljšamo infrastrukturu u Pirotu, želimo da omogućimo nove obuke i to obuke za nezaposlena i zaposlena lica, dakle i prekvalifikacije i dokvalifikacije. Želimo da obučimo i nastavni kadar, jer mislim da ljudi koji predaju informatiku u osnovnim i srednjim školama već kasne sa kompetencijama i novim znanjima, dakle da i njih obučimo. Želimo da poboljšamo infrastrukturu što se tiče pristupa internetu i brzine interneta i u samim školama i želimo da osmislimo lokalne inicijative i lokalne podsticaje. To je sektor koji ima brz razvoj, koji omogućava da radite od kuće, da imate pristojnu zaradu, u pitanju su nove tehnologije. Želimo da se kandidujemo kao jedan od gradova centara za razvoj lokalnih tehnoloških centara, s obzirom da je to i u planu Republike Srbije, da pored velikih univerzitetskih centara kao što su Niš, Beograd i Novi Sad razviju i mrežu lokalnih tehnoloških centara i mislim da ćemo ovakvom metodom, dakle postupno strategija, akcioni plan, izdvajanje iz budžeta doprinuti da taj sektor u Pirotu sigurno se brže razvije nego u drugim gradovima. Da li ćemo to uraditi odmah u 2018. ili kasnije, to ćemo tek da vidimo, ali želimo da stvorimo ambijent i da se i u tom segmentu izdvojimo u odnosu na druge gradove. Ja lično mislim da je veliki mamac i ovo što pričamo o razvoju ukupno privrede, jer privreda i sam Tigar Tires i Michelin i ostala mala i srednja preduzeća koriste mnogobrojne softverske alate i programe i ako ih oni trenutno kupuju sa strane, van Pirota, i ako su oni koji vrše obuku i održavaju te softverske alate van Pirota, evo dovoljnog prostora da se rode i firme u Pirotu koje sve to mogu da rade. Tako da mislim da ima prostora za razvoj IT sektora u Pirotu i učinit ćemo napor u narednom periodu da to i razvijemo.